abareba Sky TV twabakira ubundi Murundi twabakira Bwombeka Erizooba kandi mwebare kwikaha weekend twatabaratse no kwika mu umkwezi new month kwa kashatu so twagaruka Erizooba program ya Bwombeka program erikwegesa kugira amakamarunge erikwegesa Bwombeka je erikwegesa erikugezaho ko kwenda ngo abantu mugira amakamarungi mugire ekazi kurebeka je muri kwegomba amakaga abantu abari Kampala abari mu matawuni ukashangura imiti kwasa gukora so ubwo nugo mugasho gwa program eji kandi nituba encouraginga kujurikiza je mukatukuratira kandi mukega kwegezaho kwega mukagezaho kwetegereza ebituganga so Erizooba twatayaya kandi twatayayisa wa interior designing uzana bareta interior designing tubebujo tureta ba construction abaryo guzamataka unkata nabareta interior designing na kuyamba haku kudesigning inshu yawe numabe ntubana Bwombeka interior designing ni kumataringa mnonga finishing okwaheza inshu yawe okwagiheza okwa designing ngomunju lights zwatamu intebe zwatamu nizimatchinga nerangi zimatchinga nebyona Erizooba no twatayayisa nkataka mu takatantire gamba nawe yenda ku wishtia abakuchitiaho program eji aba Bechin real estate nibo kabaguza amataka muri Mbarara amataka process ne byapa takazo mu estate yona kaguza takatine cyane because itaka ni cyapa so aba Bechin real estate ngashangwa shero makenga gwa za Kampala inamba zabo no 0 atana mukaga 29 narshi 0 0 abona ba Bechin real estate abakuretera abakuhereza amataka kandi bakakweza na gurampora no gwitaka bakweza pedi yo mwaka gwona mpaka hereze itaka lya unoshashana mpora then twinabacha Enterprises Limited mbakuyamba kubona hakugura mbakuyamba kupangisa amajugo wo ineju yawe oinaba no ndabapangisa narshi norondenjo muri Mbarara iyo kuraramu iyo korra business nturonde norondenjo yona yo no muri Mbarara umu location yona no bahikira bacha Enterprises Limited nabo bari yahashero makenke no basakwatera 0 bitano urunani kumi na 0 atano nina abnina chenda nina abona bacha Enterprises Limited then nabacha Sina hotel yaha wano round about yechujungwa no shumba spark no hotel insia bine sauna na steam bine rooms zo muri minasha accommodation bine gym and babine aerobics and dance workouts or katano or kanano wa mukaga then na mande nabo bine aerobics then bine aerobics so mukasheshe ka Sunday ari workouts so nabuno bashikira naso basakubatera 0 8 abirnemwe 02 nazo mushanju 8 5 0 bacha Sina hotel bateri orebe ibirunge bibiri now katu baretro mdenyi wito twatayayisa Erizooba abaramutse abagamba mazinaje abagambire na harukora twakwakira yes we bari mnonga kunyakira amazina nibanyeta Arene Mugumya ninkoro mtauno oyambarara umumu kandi ninkorana the director wa Arene Interiors abingi mwabana mumanya edukejo neguza ebintu byo murembe neguza ebintu bitine be impango konka bya affordable kandi bikubasa kurebusye kurunje munonga ko muramagwizo bukutukuza bagamba yebare Arene so Arene tunebuzo bingi munonga Erizooba konka ekikuru munonga ya kinakweta program weji nyanto advice nj'abantu kubahereza advice Bwombeka hakufinishing no manya abantu omwe na yombekenju tujya ngo nabuze resente konka abona babura kumuhabura je
hakufinishinga enju. So ekibuzo cyo kubanza yunka mukama ari interior designer cyo kubanza takagiro ko yona waheza bwo cyo mu interior designing. No manya abantu hariho umuntu unaburuze ikibuzo kunamburuze nambuza nti oyine bukugubu kwingana kininga shoka shomati yagira ati umuntu otakumanye ikintu ni wari kucishoma konka hariho abo kuzo mu klasi akashomayo akatunga nangwa na PhD ikintu akabura kukikoraje konka hariho umuntu we kintu cyazarigo mushagamo naturally yayongeserezaho okucenga kuce ukashanga yabo mukugu ahabwo kuba kikamuzarwamo nakimanya nakyetegereza mbwene cyari gukora cyo nakimurwe mushagamo nakimanya naturally nyowe nkazarwa ndi interior design na warabahi nashomire hona nkabandi omuntu wabira bayine emyende ebiri konkati kunda kuzabira nkabandi omuntu owabire nimba nyine nkitemwe ningi ibiri konkada moment nakitamu nimba smart so ninkunda smartness kandi ikintu cyo kunagire kushanga nashanga not smartness aha mubiri konka ahinkuba nyemerire ahinkuba nindara ahinkuba nintura ekinkwata hengaro cyona nishimiye kuba kiri smart so obukugu tinka kugira ngo nasya obukugu emyaka nk'etano ninga emyaka nk'ikumi naturally nyino obukugu yes ibare so utugamba nawe Erizooba no mukugombya interior designing kandi umuntu urukwekunda kandi ukunda byase okuba smart. Madam Aaron banze tushobore umuntu yanayombyekenje yanaza kufinishinga enju. What are things that you should consider wanoza kufinishinga enju yawe nashivi na wanoza kondeka kunka maybe no yenda space mpango no yenda space mpango. What are things that you should consider otaka finishinga enju otaka herize enju yawe? Hati abantu bingi babanu Bwombeka nareba okwenju erayemerere kutukubani wabano tandiko kwombeka Tushemereirwe kubearing in mind ngu architecture wawe mwine kandi ni natambura niwe kandi interior designer wawe no tambura niwe kumukuba numutambura hamwe ebintu kumukuza kushika designing tumukondana abantu bingi na agenda aija shangana yende kintu konko kuyimukize enju ata consulting interior designer akamanye ibintu byarkwenda kutamu ntushanga bya impossible hata umuntu na agenda tara consultingire interior designer sometimes architect boda atera plan agikwereza kandi na nekindi ko kuza kwombeka Tushemereirwe kuba no manye ibintu byarkwenda omunju yawe itwe yesi ntuza kwijamo interior designers konka iwoshemeye kuba no manya uti ni for example nkebe nabiro bya jacuzzi waza kubireto munju kubitekamo notekwa kwa wabe ine measurements zeke nabirecho nabirecho rukukimanya ngu ni cyango kandi kiwo tori kuza kukimanya kureka no kino mutwe konka to kumanye kukikwingana so interior designer nakubuza ati ekintu cyo rukwenda nikikora kitachikushobora abwo kuba interior designers in most cases nabakugunu bana amanya enju yaza kurugayo Tushemereirwe kubana eri mu bintu ki konkoriya nayija akibana agenda yarabo mu town yarebe ikintu cyurungi agira ateki n'ingendo mu nju yanje okuya planingire wa kandi na nekindi ababo kubambatera plans when after plan ukiza kushanga for example nka sitting room iwe no yenda mu set civilizente after sitting room ya yentebe ya one set hati iwe no yena ngwashitamemu abantu kubara abashitamemu entebe baziteka mweje mwe bagiteka wendijo bagiteka ni yerarebe mwe no congestion konka wakutera ocyenda kuzitekamo ushanga umuntu takurabara mutahiwe so nico kinkwinkaregingira abantu ngu waza teza plan wano enda ngwenju yawe rigeyoje rondi interior designer mbanze musitame na architect na interior designer mu planning enju eje
kumukumara kupuraninga oshanga ebintu kuturaze kubijweko munju twaza kugikoordinating enju yawe nija kuba ne balancing n'ebintu ebyokwenda ntakushaze mu kirugamba abantu abenyine betigeze aba interior designers nkaba ku just kumangu aha no sigaye rangi ya yellow aha no sigaye rangi ya white then na utahwitara nke kurengeta interior designers mu mugugwa mani aha umukombeka nasho mu finishing even umukombeka kone nugugu because abantu bakubetegereza je we bari interior designer in actual sense na planning habo kuba wabota planning yes buri umuntu wena nabasa kweta interior designer habo kuba yenda kureba atuteka mu etareji atuteka mu cheche atuteka mu eki ati ku designing konko muntu ori kuba ari interior designer na planning ebintu bye from the beginning aija yaheza aza hachipande arebo kuba ratere chipande aija cheza atandika na karazi you go hand in hand not with an engineer kandi interior designers na engineers hata abantu binja ibakorera nshobe na yendi engineer ihenjo musinje kwara heze agarkabe atbepe yinta kwara amare agarkabe rufa kwara heze agarka je amugurre bintu byaratemo no ogwetu mu gwinjini omu architect na agenda naje abo kwa we na interpret na manyebi yakozere na interpreting ari yanake yakozere kandi nwashemerire kuba nahereza instructions omurumo gw'engineer no kureyinga amatafari no kuinterpreting area plan akagiteka on ground konka tarwa hari engineer nguna basa kugira ngo atere chipandi a designing enjo ejo abo kwa tukuzo mu designing ntuba twazo mu different things harko designers kandi harona nabombeki wakireba kandi omuri abo ba designer harimo interior designer abo kuba interior designer yija yashanga enju yone flat bataraji kozere nko kwari kugenda nikigumugumiro coordinating ebintu ebi yes so interior what is ekyerugamba interior designer ashimwe kushitama wano kadi ni idea yo kombeka ni idea yo kombeka ndafutana kombeka abantu abashimwe kubanza kweta an architect okuza kudrawing a plan yes na interior designer yes from the beginning yes batambure kumwe bimtsenje kumwe then mu mugwa interior designer of course as you say kuko agamba wanda futa mu ibintu because architect naza design ngeti nabiro konkata kuza kumanoza kufuta mu jacuzzi nozakuteka mu ebintu measurements zebe bintu ebikwenda kufuta mu nibi ekyo kumanyisa ngunyowe muna mukama wenju kurigirira measurements za umutezi wa plan niho turikirizana kandi obutenda kushisha enju ejo ninga kushisha resources tushemerire kubantu tumanya ngu aha certain stage niho tushemerire kumodifyingire ikintu ekikumanya ngu either twirize yo measurements kandi ekyo no planning wakireba nico bakujya ngo tutere plan bakuma kujya ngo tutere plan tukugira ngo no kudrawinga tushitame turebe ntwenda kombeka enju eri kwinganaki ntwenda kutamwe ibintu biri kwinganaki ntwenda kutamwe ibintu biri kushaki wakireba ekyo kumanyisa ngo ni interior designer ora designing enju kariga munko kweri ashemerire kubarho at the beginning na no mutezi wa plan na iwo kwenda kugirota abo kuba kubantu planninga not kugira ngo ntu drawing a plan kubantu planning enju hati nikimanyisa ngo ntu planninga enju yitu nenda kusheta wakireba enju yitu ni capacity neza kuzamwa abantu bakwingana aha enju yitu sentence twine niziha budget wakireba kutukumanya budgeting twamanya ebintu ebiturukwenza nabwo kichereza interior designer kumanya ngo nani designinga ekinabiro ndum budget eri kwinganaki wakireba nani designinga nanka neji nani designinga sitting room ndum budget ki ni budget ingira yabantu ba capacity eri kwinganaki hariho umuntu ori kujya atinyo sitting room yanje nyenda nshange twa nanyene nka birthday njiko room sitting room ekyo kumanyisa ngo yabaine nka birthday between 30 to 20 people aba bantu bashemeye kushitama mu sitting room yes ekyo kumanyisa ngo numuteka ku planning kandi mwaba murumu
yes numbasa kongera mwabwo kuba tumukuza kureteza entebe zona ngo neza birthday cyo kumanyisa ngo numuza kuba mwine mu 2 sets then in case of that numureto bundo butebe mu feeling wakireba kandi mwaza kufiringa muhashemeye kuba hari mu space kandi na space y'abantu abamwe mukabantu bamba basavinga ibakora bamwe cyo kumanyisa it is a spacious, it is too spacious. Aha abantu bakareto kombeka mazima noza kushanga umuntu shanga ine bedroom wareba ainemwe kitanda cececi kandi umuntu akatabuzurwe sente but poor planning tabuzurwe sente tabuzurwe itaka tabuzurwe sente zo kombeka konka architect cyo biyabe na mutera plan na umuhereza amutera ariho ba planners copy and paste echo kumanyisa ngo plan ne yenda mukama wenju na interior designer na uri kugitera mwena mushitame muhereza neki abo kubanyo tinku zakumanye cyo uri kwenda konka ko kungira abamwe orgaha kugambira ngunyewe sente zuruho ekinkwe na imbasa kubanta kucumanya konka nyendo kore kintu ekiramperezo businge kandi kindu kukunda echo kumanyisa ngo hatiwe kwakuba yakosorizinga ngwe sente zuruho koze sobwenge bwawe bwo bukugu o produce ikintu ekiryo. Yes madam ari no manyitse zube kitwine hati abantu abitukwesiga abitukoza ba engineers ba architects even some interior designers they mislead us misleadinga because umwana afite njawuro ubundi ubundi bandi ndafite njawuro. Okay, what advice do you give abantu abakombeka mono bunataro nasubunata kumanya hato ino gamba ngo umuntu okombeka na architect na interior designer bashitanuku umuto kumanya nasubunto in time. How can you advise someone kweka ngo aine senteze ainitaka kunkati bamukora kintu ki? How can you trust the interior designers and also the architects people in the construction? Hatekizubu echi nyowe obwiro bumazire na umukwe yanjora kwanye nabagira ngo the director wa Aren Interiors haza ndi umuruko oburokore nkabu tukujya nkabuzarwamo kureka calling yanje ruhanga kwiyanyesere na kuna tungire mbabaze najume kandi bibe bingi mwe byona nabirekera kimwe including no bushuma think wasa kwiba wakireba hatekizube kitwine omubantu itwa barukuguze bintu ebi nkoko nakugambe ngo ndi ninguze bintu birungi konka ekizube kitwine ahaba makama bamaju nato ababashuma bine bigambo byinshi naza kukonvisinga kureba ngo wikirize cyari kugambira konke kiraza harupapura ninge kiraza on ground tikiro different wakireba kandi challenge y'inshangiro omwe bakama bamaju yes tubarukumanya konkano bagenda ayesiga munonga umuntu ogo engineer mu confusing amugambira ngo naza ko kuba no manya stages zo kombeka hat comfortable stages zo kombeka ahubwo kuba at least obwiro bumazire munimbe manya ko kuba no yombeka nkoko nakugambira ngo architect yiha yakuretera plan ashemerire kuba na engineer nabatambura hand in hand bwanyuma ya planning yamara kutwa then engineer mu rumogwe no kombeka akahika aha nkushakara ogo no mu rumogweye abo kwa wakumanya foundation no kwehamire ni wakumanya kandi hagire cyabo hari echo no blaming engineer konka kwa kushikaho yamara kushika obanu bageta wall plate. Yes wall plate aho kushakara na wayingura bimukati niweje wall plate iba kushakara yes engineer takashakara ganjo na wamujiro ati nyenda ka kushakara na ija kutasya mwana za pate barufazi abo kubataka basa kugira ngo naza wekora yashomero bw'engineering bwo kwihenjo musinge mpaka ha wall plate tarashomero bwo kushakara wanyetegereza echo kumanyisa ngukora mugiro ti shakara naza kugenda rondo ndijo muntu
omuntu owari kumanya ngo naja kuramuzana wabwo kuba wa displayinga ngo ecyo rukora iwe no enda kukorera ikintu egize konka hataza mwaka sente kandi akasente ako kigumire okugaruka kubona ngo obono omuntu orakorera ikintu ekiri cyo omumazima chano yariho murokore yacho kumanyisa nkwari kumureta naija kwija bagainingeho enjawuro aharufa kandi abarufa abakugu benyene ebyo byo kuza kumuhereza akasente kake ngo akushaka leta kujibasa echo kumanyisa ngo naza ku compromisinga ori ababa bakiba amacha nuwara kurete kwara murete ashaka arenjo iwe to kubimanya akugira ati by God's grace wareba rufi yaza otatu no manya engineer itinyine bwire mbwene ndondero wa plaster nyena nkugambire ngo engineer nshobezo nezi yakoriro mukombeka tarukuza kuzikollectinga omukombeka amatafari enjikwe kuba yacamire takuza kukollectinga enjikwe kuba yagizerete nangwa ba engineer binje babi nabana ba plaster konko muntu yaba tari third party otarayombeke ninga second person akija karabya mwaterisha akakugira aha hakachama aha naho kutema engineer atakubasa kuchikora aha bwo kuba yakimanya ngo washangana ogitema noza kumbuzo tukanika ni wajombekera bwo encho ryo nonsisira siminti echo kumanyisa ngo ejo mistake teragireta tekuza kurugama noza kushangoshanga hamwe hagizire hatacamira noze kushangoshanga iki konka ko kureta wenyine designer kutera plaster haruho abantu specific arabaruho omurumo gwabo no go kugorenje no kutera plaster hati kandi iwe to kubamanya wakireba so enshobeza byombe bakama bamajagu bakora na kwato murumo gwona agulodinga ngo ni engineer ekikuru akurira ngo muntu ni engineer echo we n'inkiba cyawo engineer no murumo ogwa kwata akombeka kuruga hansi akateka wallplate omushakaza akatahamu then akimara omutezi wa plaster natekwa kutambura hand in hand with interior design interior designer nareba ebyibari yonu bakora kandi abana bakutera plaster bingi baba designers konka ware toragitere njiyone kaba flat interior designer no gwafutahi takubasa kugira taine hakubasa kugira badamani twaza kuzomuka humuro konka nzagaruka hatutahumusho ya waweza kujitera plaster hakunya tutandikira harangi tuzaha ntebe tuzaha lights tuzaha space uko kwasa kuganizinga space yabo iyo mucenge iyo muryango ya dining mukaho twargo tukatso mukahumuro kace nsagarka na madam Areni ayongere kushobora ka tumuze na program mwe bari munonga Sky TV irakari abantu nitubanjura Beichini Real Estate Company negura kandi neguza amataka omurimbara nebicweke byetorire bine plots kurga hari $5,000,000 zonka kandi nibikirizana no kushoshora mpora bishikira offices zabo ezirukushangwa omurimbara aha Shell Makenke hehi na factory ya Coca-Cola ninga ubatera hasumzabezi noti mushanju noti 3 5 20 94 ninga noti mushanju 3 98 6 5 ninga bishira ha website yabe ya www.beichini.com mwebale Sky TV irakari abantu twabakira ku rugo mukahumura kutwazamu kabakama baitu kandi mwe bari gumanitwe mwe bari guma program weji twatayayisa munonga Erizooba nwana hato nagamba binanyenda kuvuza byonna nakwata summarizing konkambwenu takagumizemu ndaga kumustia abakushitiye program weji aba Beichini Real Estate abaguza amataka umurimbara abaguza amataka aga genuine kandi abatini muri yayi bona tokwasa kuzombe iki ukahora complainting bakanye sente zanje babura kumpitaka nani kabesiga nkari ntura heru nabatsinkira sente banguita kina benta bagambe aba Beichini Real Estate nibagura itaka baguza itaka iminye chapa kandi ryo mwanya murundi wano ndiyo kombekaho enju yo kuturamo ndiyo kombekaho
amaduka wandi yukombeka wishomero cyo cyo kwenda kombeka aba Beijing real estate mbar kurondera kandi baguza akabeka ni wasakwa kubashyikira azuru mushanjure 3 atana mukaga 29 nashi azuru mushanjure 8 mushanju azuru 8 anshanju ni 3 abo naba Beijing real estate dina bacha enterprise limited abakurondera amaju go kurarama amaju go kora business bakakora property management no wasakwa inamaju gawe kuko n'imirimo ndejo bize munonga aba Chas Enterprise Limited niba collecting rent bakurondra abapangisa abatamu bakuyamba akora manage supervising innovations wanda ku innovating but you have no time aba Chas Enterprise Limited niba kuyamba kandi bakora umurimo gudene na Chas na hotel no hotel si muri Mbara eri aha warga around about Kijungu wano shibumba spaka hybrid discount hardware former carry discount hotel konka hati ni Chas na hotel bino gym mbabine aerobics and dance classes or urukubanza or kanwa mkaga bine sauna nungi mnonga karon kakarumu steam nungi mnonga then bina massage bina bana bakora massage warga murhire national gumurgendo ndaka massage bina bana bakora massage then bina rooms nungi mnonga yo kuzamuka humuraje mukashoke mukokana utu sports ukabona ka breakfast hotel abana bacase na hotel bakicire no basakwa tega 0 nkaga na 5 nemwe 0 mukaga narshi 0 0 500 8 ibyo ncyasi na hotel kandi wabo ryoko ubundi bantu ra program eji nibyo ko ndakwebuza ha Madam Allen Interiors nashi ndakwebuza nka aha Johnson Architect unabe nyine last weekend nashika inore program kukai no kwenda kwebuzaho nwasa kuntera 0 8 500 8 10 nkwabura hari nashumu Kristo wajirichi ya kuyamba Madam Allen twagarukane yo hati so tware wangu nziyo designer process yo Bwombeka is a very important person no muntu mkurka no muntu oshimwe nagenda na process yona so atenje ba Bwombeka ba highlight tunji narshi ba space nunji now twazombi yo finishing because hati ndanka Allen Interior mu nibi finishing water heaters millers n'ibindi bintakumanya byo ino. Let's go into finishing now. Enjoy. How should one finish the house? What is your advice? We bari mnonga. Let's go to the broad. Yes. Kon kambwen chi dizo kuchobora. Okay. Hati nyenda kuhabura abaturikize emitendera y'abantu bakora bwa mu Bwombeka na mistakes zibakora finishing. Omuntu first of all ko kubano imusya amatafari nano kikakushakara. Omuntu nabayine mwaka senti. Arebe bintu nibigendaje. Yes. Konka kora no manya ekintu ekigumire ni finishing. Aha wo kubakora wayombekesa enju ukahika kugishakara ryo miliyoni 500 nicyenda ngo ubare miliyoni 3 zo gukora finishing yo gukora finishing. Aha wo kubanyo kunkwija kwijja nka kugira nti yes ukakora foundation mpa nungi enju yawe bonire. Yes ukakora ebisika nindebe kisika tukawa to amatafarga ugakagokizeje naro ukakosa 99 ningo ukakosa 99 ebyo byona nimba. Yes aha kintu cha omunju abantu binja ibaru ekinde kinkwenda gamba ho roofing. Ebintu binja bikushisha enju roofing. And yes abantu tubakuchifa ninja ninjira nti ninza owanankana nanka enju ninjirebera hariya niyo nkwija nimbanza hati wareba cross noja no rebe enjo kweshakiri ekyo kumanyisa ngo niyo omuntu akwija nareba omuntu nabayine sente cyakushiza hamisha omuntu nabayine enju ye nungi konka kanda ine sente
konko kuyagishakara akagishakaza nk'amabati gesenene da white ushanga omuntu ayinenju eshitamira wane eka konke ishakariza amabati gesenene ejenju noba wagita wakireba ninga shuwa no manyango inaka sente kawe consideringa materials zo kuza kushakaza ahabo kubo kugenda ukashakaza amabati nkaga ngo nisembure ngo niki kandi ebintu byo kwenda kujweka enju nico nakugirira ngo nicenda planning mu manye kugwa ka sente kine akasente yaba kine hariho ebintu ebikweriveting enju omuntu yagireba kareba ati ejenju naye kitina so umuntu atakatahire mu atakashye sitting room nabanza reba ekasera arebenju okwesha kaire nina areba na karaza areba erangi yayo areba shade yayo kwingana okushakara nekintu kikura hanju ahabo kuba omuntu wagenda akakwata enju akagishakara kubi kandi akiheza akija akagenda gwagifinishing richly tibikuza kumakinga. So Madam Aren nyanto tu onje kushobora tugambire ware to karebenju okwingana okaropango bwayo okarokweshakaire eshakaire je umuntu agishakaire je ni impanga je space. What should be the next step umuntu nabasha mukwatsa hucya hati nija ni okanyeta ngo finishing enju yawe nkashangeta katirwe kipandi na nabigambire nti interior designer na designers ngo bakutahamu kandi nyenda ngo ntangarize abantu oku finishing ejo kwe emitendera ya finishing omuntu kwakutandika yatere kipande baje designing aje ne kwerezo mujinya okora painting kandi enju kwe kube painting reje omuntu yija otakajijwekire nebyo kuza kujijweka byona neba yakorekire ngubuzimazuma ebe bintu kubara bitemu ejenju neza kurugamo warebe enju yafera ha kipande enju ekafera ha painting ebyo kutambyona nibzakusisikana okujiha yo no so washanga kara stack coordinatinga y'umuryango y'umucenge y'umudining kaza not coordinating in most cases ntugeza ho kuhabura aba kama bamaju ntakagira painting harho inkwenda kugarre nyama hati kutukumara kutere kipande abantu bingi bakora mistake abe excited akugira ati nyuwe atati nyenda atanaza atobunaiza kutere kipande atanaza kutamutayiruzi atobunaiza kutamutayiruzi atirekanze kugure nyigi ati ndonde kibyona harho stages is followinga umuntu yaba nakora ki na hati kutukuza finishing and finishing ntubanza finishinga tutaka finishingire konko umuntu nagenda rete ntebe azitekamu batakatire paint narishiza toilet seats nashibya wash hand basins ebyo byona bireta bibambamu ekyo kubanza bakiriyo batera ekipande konka habu kugira ngo nayenda rebe enju yajwara ninga shiyaba aba excited ati ni transport abamwemba kugira ngo ninzahare transport nyenda mbikoro mu ndugumwe ebintu ebya toilet bitwara hamushe yes bitwara kandi byona ni bergambara akika kuriya saiteje yo kureba erumuburu umuntu wena nabamwene babyibiramo so nyoni mbani nya advising abantu naza kukora nyena tugende step by step kuturabe twahika hafutera ekipande reka tutere ekipande cyona tukitereje kare akuzamu omuframe okuteka mu frame za bagarazi yes kandi abantu bingi nibagenda nabwe bakora mistake waba notere ekipande nubwo shemereye kujweka bagarazi bakazosya zona zikakwata bakacamura obobo frame zobwa ibizajwara window sills and what kona hakatereraje kongo mumwena kujati no nakuba natire ekipande atikine shonga bakibitekamo ushanga biri biti umwene umuntu nabanza tere ekipande umuntu misleading atere ekipande cyeza kandi ushanga atakabiri na pipes za noise atejo nayo no nka kumukuzo mu finishing mwatandika kutera mutakatire ekipande
nubwo mukureta amashanyarazi conduits mukareta piping yo nabwo kuba hata abantu binje ibyo za kuteka mu pipes za toilet za plumbing zikaraba higure byo bikargaho pipes omuntu yarwo mwombe kimurungi yari plumber omwombe kimurungi yaba nayombeka in fact plumber atakuzaho bambaza kutere kipande plumber nayija ayombekera mu pipes babantu bakora ki babantu bashuka bazishikira na pipes nungi ezo kutwara oba yaberkanye nabiri pipes zona bazombekerana baza kutere kipande okay kwa kuba tarazitire mu babundi nibabasa kuba bambatere kipande bateme kandi bateme bisika konka yaba nagenda hand in hand hariho supervision nungi kandi eki bari gukora bakukimanya nibatekwa ku making sure ngu oriya ahabo kuba enju aba kugikora kutukuza kuba zo mu finishing twine electrician twine plumber aba bantu abo very important people ahabo kuba kandi plumber wo otari kumanya wara wamweta akakuja ati ninza kutema bwanyuma omuteka wo question mark ahabo kuba abibi byakutema nikimanyisa ngo naza kutaho double work babatemere babakozere kipande hatuwe yija kutema conduits ati ninza kushara so no tekwa ku making sure ngo wayeta abantu abo omuplanninga kwawe baba barho wabano uyu musya bareba ibakutahiramo kandi ekinde kinkwena ngumpa bureba kama bamaju nibende bintu biri cheap konkane bihendera biri expensive so wabano rondo omuntu wawamburiza kigambo cy'abantu bakuronde njawuro abantu nibaronde njawuro abo kuba nibenda abantu batari qualified konka wakoze saba kugu ndibakusevingira nebintu ahabwo kubakora abe no manya bakimugambira ngo eki abahibo bwenje hanju babankara 10 mbege munonga notakondekaga nako bwenje akugera ateki neki konka watora nabantu kamugera ati ogu no mukugu omu interior designing wakabanu we yakurondera abana be kandi kwa kuba wano manyangu no yombeka enje yo kumanyangu oryo mu rengo rwayo kandi noza kujumara haji nobuka kubakariya kaju kace nekabonera so ko kutandika wafuna abantu abo ebintu ebyo byona watandika no bigira mwaza mwakaha futere ekipande nikiba ize enjo nairiga muje numutandikira yes okay now ndeshaza agenda twatsigaza idakika nke munonga hati katuza ku finishinga entebe nangwa atakaje na hantebe futamu toilets futamu water heaters futamu lighting amatara na chebi which stage is that hati kumukumara we bari mnonga kumukumara mwaheza mwatere kipande mwatera undercoat mwayenda numusiga n'umukono gwa kabiri numuteka mutayiruzi mwamara kuteka mutayiruzi mubasiga ijiyona bagisiga hate ba ready ku receiving ebyo bintu nibyo bya finals curtains nizo za finals nibazita muna no mwazi yo bakutahamo entebe nibazita mu bakutahamo amatara baza kusiba hitara nta hataje kugira ngo niki konko muntu weranje we naguma site just kora polishing umuntu ayakwata na atayetara kwarayi na yakwata kagera ati uriya narabya ho brush yes so nibyo bintu bishemerire kuba the last hatachirho aherho nabaha pevingire aherho na atachirho mushenyi hatachirho mucucwe kwite bintu ebi nono shanko ryo munjumanya so ebe bintu kandi omukubisiba tibikutwara na biro bishatu okufuta mu ntebe ukatamwe ya shana kusiba mu danka nebe bya toilets nacho abo kubebyo ncenda babitemu ba testing enju barebe hari muri keji wakireba konkebe bya matara ebya ntebe byaki ebyebyo niki nibitwara kireka cyemunonga konka ko kubitamu bya coordinating abita and that's why hatanho yindukwenda hati okwe bintu kubi coordinating ebyo atabuna na especially erangi ebintu ebyo erangi ni manyine mukama wenju okay nagenda nturugaha kugura tayiruzi akuba colors tukusigisenju zona tubantu coordinating na tayiruzi
so kunkungira kandi nimba nkuburize kugira nti simukara yawe ne okijo tukunkanyo kuntura nindeba ninkunda kareji nikunda yero aha ninkunda yero hati nyija ndeba yero ne harmonizing ne akuba omuntu tukata mukarengo kandi ntubasa obutafuna tiles za yero ngunzo wanoyenda ekyo kumanyisa ninza kuronda yere yorukwenda ndebe ne matchinga na tiles ezintireho kara ezezo nazireba nizihumanizinga omukara koza kushanga buntu yakozeseza kara zirengere kara zina nana enda kwitirenjo note kwa kumekinga sure ngo wakozesa kara zaba nyingi ishatu kandi yona kare emwe kutaho umundije to kubasa kukozesa buru ochezo tenataho ready neza kumatchinga na buru note kwa kuronda karazi ezikuharmonizing and another thing noreba hato ryo nongira turujya interior designing konka nyona retwa heru ekinkwija nindeba kutandikira naha compound nishemerire kwija ninkireba nkachanga nkachiya heru nkachitasyo munda tinkuja kushanga heru har ready omuntu har green shanachi ekaba nasari wachireba no manyo umuntu kombe kenje kahinduka nasari school nguni designing no te kwa kumekinga sure ngukarazi zoyine nobuzira bezira karazi ishatu konka hino kuziriyo zitaho muri yemwe netaho mundijo kandi obweryetyo koraza aha tairuzi orebe cyo rebo teki aha katenizi za pikinga tairuzi aha kunaija kunaba nintaha omu bathrooms kunija kunareba bathroom hand wash basin room ne pikinga ebyegetorire zona na tiles omuntu akireba areba ebintu byo muntu ogu hino kubikwata misho capturing your attention wakireba hariho kubyaburije byo twenoreba ibyo bya bit special bya attracting watahamoti being that sparkling beauty. Yes, ebintu nibasa kwa that too expensive. But they are nice. They are well organized. Yes, well organized. Okuwa organizing a sitting room, okuwa positioning entebe zawe, ochezo kareta ebimuri byawe. Sincere nyone ogenda shoberu. Omuntu n'orugaha, otaho munju y'omuntu. Torreba ninga shomu compound, torreba muchimuri neki? Nachumu. Hariho ebimuri ebi naturally nibitaho munju. Nibirungi byo munju hato kiza kureba ukareba ebimuro kuwa settinga karazi zawe na no kuwijoka ukaorganizing entebe zawe no kuwa organizing curtain zawe icyumuri kiri beautiful konko muntu ekimwe kinagiroku ekindi kinagiroku ekindi kigize kiti egikara yorutimbe ryeji egikara ya tayiro tibyine kakwate painting yawe teine kakwate na karazi zotire zentebe teine kakwate na karazi zuwate ka zentimbe entebe zona mbene byona buri kintu kiri kiti buri kintu kinyo kwacu ko kutahamu the first thing to see no rangwe teine order nyowe kunkuba nintaha nto munju omukayo muntu hariho ikintu kinkureba kinkwenda mu cyumuzo bwongo bwanje no kirundo munju y'omuntu kigira kita aze cyo nikireto abari benjawuro na nobutamanya omuntu esente nabazina yes eshaza atwara kandi n'ibyo gamba mukanye n'ibintu bibiri bibonda biteretseho ebikora umuntu cyo kubanza no quality of the things we use, especially tiles. Aro tiles enungi, aro tiles no chimanyaniwe, especially mu quality. Aro tiles quality mbi, aro tiles quality nungi. Ukata zaba nungi. Aro tiles za abantu zobotahamuka buze kunkashikezi no mbiyontera cement. What do you advise on the quality ya material? Even near by the way. What do you advise? What advice saying kuhereza abantu batayiro ngo kito atwagambira abantu bona ntusima government egikoreta factory ya tiles buri muntu wena hatinasi batiles konkanko kutwagamba mu organization no kumanya purpose ya tiles aho kuziteka nekintu kikuru munonga ukamanya taha hantu hariho heavy traffic kanda hariho less traffic kaukamanya tibuzimazima
nyina akasente kake konka nyenda kusiba tayiruzi mwenezi nimbasa kuziteka ahantu zisibuke ezezi kandi ekyo no kya advisingwa omuntu ori genuine abantu bingi ekizi challenge yitushangaho ni okukozesa abantu batakumanya ekibarukukora for example no gendo okuhuruturaho umwana yegere amazire omukusiba tayiruzi takahirize muna myaka 2 akegera hamuru yes aija kwebe omushenyi yayigeraho hati nawe natsiba tayiruzi aija kwebembire atunyoni nye nkumanya hibaguza tayiruzi enungi hati nyo for example nyo kanwa kagamba ndagire kapeko mu factory nyetorire amahanga dukushubura tayiruzi so ni manya tayiro kubasa kukora nkumanya nti ejineza kusibuka ejite kuza kusibuka noza kujya abamwe no banzo mbuza ejitayiro noza kujita hantu ati ninza kujiteka ata atomusibi wanje kiyagamba ati nichecho nicho nukugenda na so icyo kumanyisa nojoti no kuno ndakumansango omuryango kozi gune traffic nyingi gune specific tayiro zo muryango then neption na bine tayiro zabyo yes tayiro zezo zo kureba zine specific purposes so no shangizo muryango zigumagumiremu aho kwa zine abantu bataha munonga nabatakuturaho nabakuturaho niza kubaterwa munonga abantu yes konkana nekindi omuntu no shanga ine sente konka omutayira wiyareta mucyano ahubwo kuba 60 by 60 je ine mitendera yo kugisiba kandi nubwo yegire tayiruzi nayenda ngo amugire ngwaze omu 40 by 40 kandi 40 by 40 nubwo kuba nogereba na geji yayo na 60 by 60 tuzukushana konka ija namugambira nikiza kubambuka nikiza gukora cyo beno umanyira cyo mwe ngogo musibitaro kubimanya kandi ito kutukuza kubigamba amugambira ngo ito nabwo kuba ntugusa ntwenda sente konka tuyino bukugombi intebyo ahabo kuba ekintu ekiba kuterwa njura burizoba nico bakora ngo styles neza bathroom akuba ne containing amizi ezene baza bathroom kandi ezi neza ahakisika eze neza hanse eze neza akisika eze neza afro ikibara gukora n'abantu bakimanya ingredients eze bakuta ingredients eze barukuta munzi bazitara kugira zita konka wo muntu kastareba ngo tayiro is tayiro buzona nakujya ngo zona tayiro konka tayiro zine specific places konka riya nakimanya je ngo bagura 60 by 60 takomza kugisiba kandi omwete nana yenda ho nenja uro yamani omwe style zishaga umukishenge jya busho buzashaga umukishenge zita habaraza atiziteka taho nizakoraho so ni cyane ngo omanye papasi ya tayiro omanye press ya tayiro kandi omanye buzimazima no barabansho na manufacture yes so omuntu ko kwaronginga je bintu byawe tukwereza good results konka wara wabikora nko kuwayenda ukabikora ngunoza kwesiga na nekindi yitwa ababi tutukubikora konka babishugire ntubimanye to kubasa kunkompearingana no gutayira obyegire atakumanya nahiba kubasa kubigura obyogira hamuruma yes kandi wareba ni advisinga abantu bona ngo wareba tayira na pushinga ngoze kugura otunyowe ki akwereze reason zabwenche no pushinga to that person wakireba abo kuba batayira za bingi injawuro no baretera bakoze saba kama bamaja mistakes yero nonga madam ane chamuhero eshaza tukwata twarenga muno kurengamo no manya hakija technology nihije bintu bisya nihija new designs no mata abantu batangibaretsera budongo ati nkaki kureba inyuma yawo aho hinoka design ngete budongo bite byaburisho you as an interior designer how do you keep up no gumota no kuratura utomure nashi no mano hindrota aha mirenge no aha design zizo kuri za kare ensi hatu no moving otana design zizo rohati because rangiski hindukiremu designs hindukiremu efisike byano hino bokutekisi kashanga tunikotisi niko tafari kungatana matafari you have to interior designer how do you keep up with the technology webare mnongo gundo murundi hati ekintu kwenda nkushoborere wareba wazo miru mweji notekwa kuba up to date every time icyo kubanza wareba omuntu ngwe interior designer atakubasa kutamusenta katambura akareba akaba exposed ahabwo kuba nanka ni ebyo bintu nibishohora burizo
burizo noza kushanga ushanga hariho bunabe ningureke nabiru umuntu unabe niza kuchugura umuntu yanjye izajya kuzi yanjyango no bulletproof harimo TV harimo radio harimo massage harimo kandi bitwaguze rehe myaka yari bikaba bitarumwe ibyo na radio na TV harimo jakuze ne erimo bulletproof ni erimo massage erimo radio erimo TV erimo steam erimo everything ko kuzamu biruwazamu wakireba no mibiro ho mu Uganda habyakiremo ni manyangu ino muntu unakiterire mu kintu echo yes konka kintu kwenda kugambira waba no manyangu oryo mu locality yambara region mu ko interior design nato karenga ninga shinoza Kampala ebe bintu tori kubasa kubimanya kandi wano manyangu technology kija na social media zikija keep on social media abo kubanizija ku every day ko kubere area yawo nangwa no bwo ku doctor new technologies you have to be updated, you have to keep on advancing. Yes, so no te kwa kumanya ezikarazi hating okija ukamanya ngo hari hostko to real paint nyoba ba customer banje nangwa ndukuza honke engineer kanzarawo konkankireba ngogwa ine senteze na inde kintu cyundi mu advising hate chikuru ningambira engineer ababo kombekesa ba engineer mpaka na finishing hantu konka engineer buzimazi mato kumanya ngo hariho nka paint zakwezo kubasa ku painting sanko muntu akireba sitting room yeka mushemeza kandi shi dokumanya paint ya mabo iyo kubasa kutezo muntu akagireba akagira ati iki niki kikakwata mishoge niyo nataho umuntu yo muntu ninga nakamu ahanje yo muntu nyenda kintu kirakwate attention yanje naba nimpumura kandi okombeke enjo kijo kashita mamumu nkahoro hatarwe kintu cyone kikubasa kushemeza umuntu washita mumunju yo muntu tunga relaxation of mind orebe konka she kitara hani kirungi ati ko kuba norebe kitara ubungo bwawe bwanu buryo wakireba konka kuza kureba ukareba butarumu kantu kona kantu akarungi nogwe kuba paint nogwe kube kitara nogwe kuba echentebe yoshitamireho nojotinda kusiryara nkagenda nawe ndogira so wano mangu nokora interior designing make sure that you are always up to date kandi notekwa kushomoka reba ebintu bintu ki wamara bwire nka hati nkitu abo kushubura hero ntashubwire he no bakube bintu no babindetera am first kugira ngo ntemenyo nyingende ndebe bintu bya abo kutusingaho ebara umuntu ba ugendo yeje yes nyeje abo kubanka cyo wagamba abantu nashitamo mu class yes akashitamo mu class but in akino mu theory practicals kandi umuntu yaba tine practicals ebya akora ni babifira nico cyo kurebera umuntu nazo mu class nashoma engineering cyambogo konkata kubasa kuleyiga bamugera ngo iyombere ingita farta kuko aho kandi umwana ababa I learned from the job namanye cyaro yari munonga madam Areni bantu tkarengaha twatwine bingi munonga byo kuvuza madam Areni kanda kunka Erizooba mutwikirize tukoma kugira ngo next time tugate tumutayayise tumurete uko bitantwe na kumbuza n'ibindi munonga ahabwe shaha nza kureka naenda kubuza kwa bari umuntu ko hero urukura program y'hati ubu naenda ngo mu advising ubu naenda ngo umurundra kantu karungi ubu naenda ngo akwesije aija kushikira kwa murete kwa mweza matara marungi nabasa kushikira kushanga kai na kubonata kugamba niwe hatitwe nyowe nishangwa ninkororo mu Rembo Mbarara aha bus park aha kiki Nyabongo road esimu yanje n'umushanju 0 2 abiri na mushanju 93 Areni Mugumya wa Areni Interiors nyowe buzumazima nkakimanya ngo nukoringi yanje abantu nimbahereza mu bwenge no kunshashura utanshashwire naija ashitama shanaba twakuba ino uya ine ya mu confusing konka ni nko bwenge no kunshashura utanshashwire abo kuba nanye nkaherwa busha ningabira busha so umuntu ataka yana enda kumbuze cyari kwenda kumbuza cyona no kunya na no bwakwija yangira ati
nyenda kutwara hanju yanje mpo bwenge so rongazi yaba ine motoka kantwara nkakujya ntunoza na no muntu in most cases kwa kuzagura he bintu byanje ni umugeranti nimbasa kwikanju yawe ngerebe konka yekizu kunkukikankarashingana ba engineers babo abo kuba nindeba engineer munamurabyo mu muhanda ogurugwo gutarugwe ngweni nkiza ku advising engineer gira ogwamureta habo kuba naenda guzebi konka nyowe nyenda kwashwaringa abantu abaturikirize ninga barukundeba ngunyowe jo type tiendi nyo type yanje nyino ku advising ngo tunge a beautiful home a beautiful home nimbasa ku advising akanu kuronderena nabantu abari genuine abo kutera mu ebintu bintu ebiryo byenyine yewe madam Areni Erizooba program twagikomya aha nyaburam mugira makamarungi mumbe cyaba kamarungi mugira amajuma rungi mugire sitting rooms nungi zombe kireje mushire madam Areni abayuni Bwombeka nashaba kwenda Bwombeka bakunda Bwombeka amakamarungi amakamahango utakaba noyombeka je kimwe n'umuryango kandi kuja kumutwara site ri nawe cyo mwe bare munonga katubare cyahati hanga barinde kandi twe tureba nawe weekend iri kwisha mwe bare munonga